Bokajan subdivision ang Kangbra aphan arni kimi arni. Karbeng Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang arideng pen pinijang minipai ingkora troxiarni prek jamademalong kachingthur son akimi ahem kikim aphan long kesom pon. Lapen son ni kikim tamang ahem kangpupon abirta longpon. Bokajan subdivision ang kangda adang kit hitan pen munit monor nang kibat bomalong akinang sonta nang dubom theglong si pinyadapor phai kri siapor sukhanjan plywood along akimi nursing college ahem kikim aphan Karbeng Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang arideng pen long sompon lo. Labangso phijong tangka sikakuti hini pen kikim tang ahem kimi multi-purpose activity center building ahem kimi tame CEM Dr. Tuliram Ronghang arideng pensi impupon lo. La sopi malom so isi radamai kepaman nalong Karbeng long RSS samai phu harsing teron pen kachepaim phu amai long aluhi sar paman pen Karbeng Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Assam Legislative Assembly Deputy Dr. Numal Mumin MP Horen Singh Be EM MEC lapen penangan kit higeding tum chetong don. Adun thu por phai sia por Bokajan Eastern Karbiang Long College along Science Laboratory Building ahem kimi Education EM Richard Tokbi pen chipaim hu ponsi CEM Dr. Tuliram Ronghang arideng pensi ingpu pon lo. Bokajan pen anantirang Karbiang Long Life.